Hei hi All India Radio Aizolani chanchin thar achhir tu silin sang puya Mizoram COVID-19 shikai somthum pathum hu chua ani kum sang ni som pasira chalrang khuwa tlangwal pakhat lalwat moya thatto pu PC sang hluna chalrang khuwa chu Champhai District and Session Judge Pulian sang zola chuan thiamlo chantirin dam chung tang turinati Union Home Minister Amit Shah John Danova Asama PM Ruzat nasadakin tun haya tlahniamati Union Environment Minister Bhupender Yadav chuan leilung chezel awanga thaler in siam titlem tura inron khomna COP50 na India ayote a ho tukina COVID-19 din hunche tharbera mi somthum pathumin COVID-19 kai ti mu choni a rette setang mu chu vekanni sample test zongjong zat zali somni pasari zinga za pasari point pasari pathumin positive ani tundin huna shikai to zongjong zat hinoi ni sing ni sang sari sari somko poli ni a noi ni sing ni sangruk zare somko pasari enkol damani to a enkol lai mek zani omin mi zaruk somko pasari thi pui to ani mishing sa khat zela positive mu cho to zati zani pasari ni a mi noi khat zela COVID-19 na wanga nu na chan to zathi somruk pathum anga chhut ani Champhai District Level Committee on African Swine Fever and Other Transboundary Animal Diseases TADS chu Nimin Khan Champhai Borsa Pujems Lorin Chana Hovim DC Conference Hall an thukoma African Swine Fever Shrilenga wanga harsana omtele malak dan te ennonani Pujems Lorin Chana chuan District Runmek tu Vokshileng African Swine Fever beilet konga nasale zula chanlak angai thule chana mangai taka thowa tul tho soya harsana to te sarkar ho tu na khen ani thu soim khotina mamo angte zirchianga project sema malak mek zelani a disinfectant le mamo dangte po tamjok lo thleng le thoi tura be se ani ati District Animal Husbandry and Veterinary Officer Dr. Bilal Lomsang chuam vok in le avel ka thiang hlimatur disinfectant tamjok nei tura malak ani thule mi puinhena film khur tur inzirtir na le shiatur thedar ani thu soya rapid antigen test result be chana Shrileng din hun puan dan tura malak dan soibok thukhom chuam vok thi om bel zela wanga phumna hun ma nei lova harsana thleng mek te angai tua vok thi phumna nei lo tan sub headquarters we me Champhai ten khotlang ma mona shria phal taka keifang tlang hun mel tharot kong thang ami anram man ho an phal chu meeting a hian talan ani Champhai Veterinary Department talan danin ASF Shrileng tho khatna chu kumsang ni somni pakhat me ni ko kham Champhai District a jo khathar khu amu choni a vok zanga somli parijin thi puim October sani somni pakhat khan ASF wanga vok thi nung ba report ani a ASF tho ni chu kumin February ni li khan Champhai electric weng atanga report ani a tun thlengin khole weng somni pathum te ngong mekin weng som pani te ASF Shrileng mun infected area pon ani to a nimin thleng khan vok somret pathum thi in somko prok te suat ani le ani hetilai hian nimin khan Mizoram hun sang African Swine Fever wangin vok somruk pani an thia vok za somseri pakwa suat ani bok vok pushi hian Mizoram District parukatuam to a wengle kho somthum pakhaten tur mekin wengle kho somni pakhatte chu vok Shrilen na munarin hel ani mek bokani ASF Shrileng thon hina Mizoram hun sang vok thi sang ni zeli somret pakhat om to in vok so to zongjong za chu sang khazare somli pani antling to a African Swine Fever wangarin hlelathi to zongjong chu zani somni pangani im ASF wanga rin hlel vok so chu somko pani antling to ani kumsang ni som pasira chalrang khuwa tlangwal pakhat lalrot moy thattua pu kumsomnga pathummi PC sang huna chalrang khuwa chu Nimin Khan Champhai District and Session Judge Pulian sang zola chuan thiamlo chantirin dam chung tang turin ati kumsan som pasir mar som panhi tlaya chalrang khomi lalrot moy chu alen na in chunga tanga ko chu ani in apuma chemte aviani a ahliam tolom na thinga la avitu ni nge ya hriat le pu PC sang huna hi tlan bo ngalin khozo police ko ta ain pezoya hemi chungchanga hian khozo police on 12 tha thu boin ziak lut a ko da thu boi pudlo ani hnu ko chon thu tu sang kovim tol tha to pu po thu zo fi ani a fin fena si sang atang alan danin ko chuan pisil sang huna hi tol tha tu ni nge ya anga ya thlui abrin somni puru khan thiam lo chantir to a shremna turin Nimin Khan ti chokin mia thawangin IPC zathum panhi na hnuya tam chung tang turin atita ani State Transport Authority Kuminatana meeting masaber chu Nimin Khan STA Office Transport Building a antu khoma meeting hi STA Chairman Transport Department Secretary Puketi Be chawana kai shuaya meeting a hian Aizol khopui chunga line bus service dan chungchang te Mexicap atan Maruti Suzuki Ertiga mandil na te
Mizoram Taxi Association atanga deal na te fare control na atan auto rickshaw fare meter vuwa chungchang te ICT department nen tangkopa 4-wheeler le 2-wheeler taxi atana fare software duan mek chungchang te le chul dang te soi hobani tuna state transport authority hi sarkarin april somni pakata adin thar ani Serchi pa Mizo Fed the District Consumer Association bot sain LPG home delivery kalpui tunimin khan hon ani a hon nai pen e wai me hola ne ni in heuni Mizo Fed chairman pukero thangpoina kai shuaya supply department secretary Piramdin Lianin Serchi pa erong bola gas home delivery masaber turi ahongani LPG home delivery system hi Serchi pen eveng bi ka kalpui masak turani a Piramdin Liani chuan gas bur khatzela cheng somseri choibel tura sarkar ro manchu sangde ongin langma se khotlang le sem tu te in hom na zerin ti niam theni atia Serchi pen eveng bi ka wai me te na semna an thok thei tur chu thilomom takani ati aizol veng pali home delivery kalpui mek ne in veng dang somni pakua kalpui thei turin thilom ziami pui zirtir mekani a aizol polama kolosip tumpui venga kalpui ni im Serchi pen evenga naktu ka tanga kalpui ngal tur hi apani na ani Nimin Khan Kolosip District Child Protection Committee DCPC chuan District Office Conference Hall a meeting nein Hehunian Chairman Kolosip DC Pujon LT sang chuna kai shuai meeting a hian no pangkum tinglo humsol dai te en kolahmun observation home sangna hmun tur chungchang soi hawani a no pangkum tinglo te dikna chan vo Juvenile Justice Care and Protection of Children Act 2015 in a phut angin Kolosip District chung observation home sangna turam nei ani ngei theina turin atulang malak ni se Tia relani a meeting chon DCPC Shwai to ten Kolosip District chung Child Care Institution tetlo ni se antibok District Child Protection Committee district level no pangkum tinglo te ven himna konga thune tu sangber ani Khosol District Borsap pusi sel chung ki machuan ML fana tanga lei tuilak na pipe roll zani somnga le tui kho sem na tur silpolin zani somnga che tual te khuwa tomato ching tu chung ko zani somthum ne na nimin khan asem chuak Khosol DC chuan Tomata ching tu tema mo tak tui pipe le silpulin te bial tu MLA deputy chief minister ni bok malak na sem theni chulo momati thusoya mol khang zaw tanga tomata phurna tur kongchu project director DRDA le BDO tenen siam dan turan ngai to hodon thusoya tolte khomi puite taimang na le society mumal tak an kalpui chulo momati thusoin nakin thlenga tomata ching turin society chhala nung tak omangai thusoi bokani mi puite sarkar atanga anthil donte tangka taka mang turina fui bok ani tundin muna tolte kho hian chena injani somli vel omin chung ko jani somthumin tomaton ching meka deputy chief minister le bial to MLA ni bok puton we chuan MLA fana tangin cheng noi sarile singaman tomata processing plant alo peto a he khol hi man thei tura boy pui mekani tolte khuwa tomata ching tu ta hian malak na changjok an ne theinan December sang ni somhip ka tangim tomata grower cooperative society and dina an poldin nuwa tomato tharcho ma sakber 407 truck trip khatsu Khosol DC pusi sila chongki machon nimin ve khan availiam ngal ani chanchin thar hi all India radio aizol tanga puan ani Union Home Minister Amit Shah chuan Danova Assam PM Ruzat nasatakin tun hnayat lakni amati nimena Guwahati Assam Chief Minister Himanta Biswa Sarma sarkar kumkhatin nomna he thui sein push achuan kumrukal ta chungin Assam chuan masona kong azo atia Prime Minister Narendra Modi le Chief Minister Himanta Biswa Sarma te malang na chumi puiten thatakin an thopani ati tunma chuan Assam chu hel tamna tharum thona le poi khona hmun anga shia thinani a tuna chuan Narendra Modi an Prime Minister na chel hnuwa kongin kima ma an son ta ni ati tuna hian Danova PM lut po kumruk chungin na satakin atlaniama malak mek ne te hi zoni huna chuan Danova PM ru hi anum to lawanga ti bok Union Home Minister chuan Prime Minister Modi an marchak angai pai mo ti soin trum somnga chuang Prime Minister Modi hina tlo to ti a kum somthum nu af spa po Assama munza somruka hli ton in hel sangko chuang an ral thuam antung to ani ati Union Environment Minister Bhupender Yadav chuan leilung chhazela wanga thaler in siam titlem tura in ron khomna COP15 na India iote a ho Puyada chuan COVID-19 Shileng chungin India chuan United Nations Convention to Combat Desertification UNCCD COP14 na President Chanvo Chelin leilung chhazel tur vena konga khovel ramte hui khom na thatakina thokati a Conference of the Parties session sompangana COP15 hi Cote d'Ivoire khopui Abidjan nei turani a Puyada hian he huna hian thua soidon bokani kumsan ni sompa ko September ni atanga ni sompa thumin kar chung khan New Delhi COP14 nei aloni to a
India hi tuna hian president na chan vo chel mek tu ani chanchin thar chiar ti top nan tang pui Mizoram COVID-19 chikai somthum pathum mu chu ani kumsang ni som pasira chalrang khuwa tlangwal pakhat lal ruat moi thatwa pu PC sanghun kumsom nga pathum mi chu Champhai district and session judge pulian sang zula chon thiamlo chon tirin damchung tang turinati Union Home Minister Amit Shah chon danova asama pem ruza da satakin tun nait la niamati Union Environment Minister Bhupender Yadav chuan leilung chezel of wanga thalerin siam titlem tura in ron khomna COP50 na India ayote a ho chuti zong chu chanchin thar kan pon thai chu ani